divisi ni nankut kanin tlai na may nikulan ni kwa thongpang krak chimlai memmaram uknak ala tu ralkap daukal nakle federal uknak phung sarnak dingkong he pe tlain chin national front CNF le changkarlak chawza national unity government NUG karlak a lungtlin nak min anthu changtia CNF ni may nikulan ni kwa athan CNF chu NUG chawza he phunglute in akop masabik se kapni karlung tlin mi chung a kapkhat la kapkhat ichaw hlan nak upat nak le ikom nak kongtel in adang abepi mi zong atel NUG le CNF iton nak a NUG in Vice President Duwa Lasila Prime Minister Manwin Khantan le Union Minister dang na anitel i CNF Chairman Pu Jingchung Vice President le GS zong anitel i anma ni lungtlen nak min antut NUG chawza People Defence Force ral tuk chon nak adi nikhat arau nuwa hibantuk in CNF ni NUG he ikom dingin lungtlin nak min anthut hi se nikhat a minung zakhat lukni COVID-19 an ichon nu in chinram kul ton zang pengle sakain ram ten tomu pengchu may nikulan ni kwa zing lay sumilam pali thok in stay at home nol chua asang may nikulan ni riat tomu peng thong in chunga COVID-19 zot nak a chon mi minung som nga le pathum mu an se e COVID-19 zot nak a chon mi an kar deuh nak hun ram chung hun cheu khat zonga van long khol ton nak phi tim se ton zang peng chekha kho zonga COVID-19 zot nak salai tia ro mi thachua har ngai in a mi minung som nga an zakhat kar an cha a hibantuk un stay at home nol chu si ve nak se chekha kho mi zo na chu abipi in oxygen le mai se an her cha a Chinlen FC angai tu Bishop Dr. CK Nauchum le President NC Thong That Thang ni mai se oxygen le adang dang her mi bom nak zong an pek na tia kan thei may nukul ni riat sun nu makwai ram ten kan ko peng ye hla le moi le khwakar a PDF le ralkap fak ngai in anikap e ralkap minung panga an thi chun ralkap ni khochung a shrem nam ngan an thlak cha a khwami minung pathum an thi e shrem ngan ni in nga atlak no e in thum achiam tia khwami ni an chim hi ka dau na adi nuwa kan ko in kale le akir mi ralkap moto pani cho kale khwami rung veng tu ralkap KRDA ni an ka ve na e ralkap moto aro hleya a hliam mi zong an na in athi mi an le lo belte thei asalo kan ko peng ye hla moi le nan kha towin le tharsi khwa ka dau nak ronga khwami thongsha le cheu leng ni khwa an chu tak kale le kan ko lom tona April thathok ka song in ka dau nak a thok e ka dau nak voinga nak plom lo chang mi chunga ralkap minung hlejet nak plom lo an thi chang tia KRDA tumlo nge tu nani an chim chindam ko kampalat khwa CDF le ralkap chu may nukul le riat thok in anikap e may nukul le ne kwa tiang anikap ri tia kan thei ralkap chu mindat in kampalat a lu an itimi mindat le kampalat khwa a pe nak macha khwa ponga CDF ni an ka na he se may nikul ni kwa jing a ramtang a thup mi khwa mi pani chu ralkap ni an tlai na I ka dau na huna mai an satter na I ka dau na an tua may nikul ni kwa zan le sang zong a ralkap ni ralkap tha jang an chap shyam nam ngan mi zong an man hlei a chau thu le zong in ralkap tha jang an chapri ni arau chang mi kampalat ka dau nak a kapni in a hliam mi an umi athi mi an le lo thong pang fiang ri lo chun may nikul ni kwa chuna kampalat khwa NGO le CSO he a pe tlai mi po jong ralkap ni an tlai na I tlai ding in kol mi zong an tia thong pang chok mi zong tia kan thei Ivial hin thong pang that mi kan ngol lai nan di lak chunga lunglop nak tampi kan ngei